Sure guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm your boy Taylor DJ. So sibuyele ku-Speaker Nawe, sinibuyele ne-review entsha. So kuney'ngoma eziwu-2 ezikhishwe umthandeni-ke, insizwa le phansi emtubatuba uhambisana nenkosazane lana I think yase-Pinetown nomcebo Zikode. So igama lengoma ithi ishephise ejezini la. So ngithi le ngoma ngithe mangilalela ngayizwa i-interesting kakhulu because ukhiphe ama-single out. Test day ukhiphe i-single ibizwa ngeGucci and ama-numbers ku-YouTube I think ise-reach million nje within 2 days iza kabi. So lena i-under I think just under 500,000 right now. So nayo iza kabi because ama-numbers e-YouTube kuphela leyo. So I think mina between lezi ngoma eziwu-2 ngiprefer lena nomcebo Zikode because ine-soul, ine-message. I think abantu abaningi bazorelisha kakhulu but lenye izoba big ngendlela yayo but kule video namhlanje ngifuna sifocus kakhulu kule because ikhuluma ngalabantu engibathanda kakhulu ama-catchies yabo labantu emjulweni abathanda kakhulu abakhetha kakhulu. So le ngoma la umthandeni mina nomcebo wazama ukukhuza le nto. So oyo-1 usesayidini abantu abakhetha kakhulu la khona umcebo Zikode uthi yabo baby ngifuna ukunika uthando lonke but uyakhala lo mjida lo uthi no ngathi uthando lakho nginika kakhulu. So baningi abantu abasenkingeni enjalo mhlawumbe uthi umuntu okade umthole kahle kwa-discuss ukuthi no hayi into yethu ayizuba serious, umbona umuntu useyakhetha usefuna ukuhlangana nabazali usefuna ukubonisa ingane yakhe. So khuzwa leyo nto ukuthi ungabi ichephise ejezini yabo, ungakhethi kakhulu ugcine usuthanda kakhulu abantu umuntu yabo anikho lapho, especially bothi nivumelene nisaqala lapho yabo, uzama ukuwubamba-ke. Banaso lesi sifo abantu abawosisi yabo, begcine sebey'chephise ejezini umuntu ekunamathele kakhulu yabo, ekuxina kanti uthando lanikwe isikhathi yabo. Kumele umuntu urelax nje udedele igazi, uthando uma lukhona liyakwazi ukuthi lukhulele libonakale entweni izibe strong, especially uma kade iqale ngendlela engacacanga kanjalo. So leyo ngoma ikhuluma ngayo leyo nto, ichephise ejezini. I think izohlala kakhulu kulezi ngoma zamaskandi, izolenda kumafeni amaskandi. Iyona ngoma ezolenda kakhulu compared to le engilalelile leyana iGucci. I think lena izobhalansa kakhulu because iGucci ingoma ye-festive le, I think izohamba kakhulu nabantu abaningi but abantu abamafeni amaskandi I think le bazorelate kuyona kakhulu because even ama-instrumental akhona indlela ekhomphozwe ngathi bekunesikhathi irekhodwa-ke. Futhi according to mina nomcebo Zikode after lento eyenzeka ngeJerusalem I think usene-appealing abantu aba-international. So le ngoma mhlawumbe izobathatha ibabeke kwenye level. So enye ingoma le engilinde nane-music video yayo because ngine-sure ukuthi izohlala kubantu abaningi, ine-message, ine-soul and inalesi sigqi nje samthandeni sakudala. So iyona ngoma engiyithande kakhulu uma ngiwalalela. So ngiyabona ama-numbers ayamuva. So nje I think sekuyaliwa ngempela because siyazi ukuthi umaskandi-ke maqala uDisemba-ke insizwa ey'ningi ziyadedela. So I think ngoba seqala kuphuma ama-single awu-2 nje vele kumthandeni hhayi konakele shuthi ama-album ase-ready sebeqalile benza ama-promotion. So nje asilinde noma ngayini kumaskandi, ingoma esoya ngayo emakhaya esodla ngayo okhisimusi I think sekwanakele sekushubile but lena-ke I think iyona engithinte kakhulu mhlawumbe umqhole Speaker Nawe. Yingakho ngithe angitomule yona kulezi eziwu-2 ngoba ngiyayibona lenye ngathi iza kabi kakhulu ngama-numbers but le I know inesigqi samaskandi. So iyona ngoma engi-enjoy kakhulu. So nje Speaker Nawe lena I know bawuthi album izoba ney'ngoma ey'ningi nje emthandeni. I think izoba album ezoba powerful kakhulu kumaskandi futhi abantu abaningi bamaskandi bazo-enjoy ngoba nathi I know sayi-enjoy kakhulu-ke. And nale ndlela umthandeni akeza ngayo ukuthi zama ukuthi ifeaturishe abantu abangekho kumaskandi i-industry yabo, landela khona nomcebo Zikode i-vocalist uke wawenza ama-vocals e-gospel but waphinde wangena kakhulu lezi zinto ze-house. So I think leyo izomlandela abanye abantu abangabona ama-fans amaskandi, so bazogcina semlandela. So I think strategy abamuva ngaso ne-management yakhe no sasebenza and isobandisela ama-numbers. And nomcebo indlela ka-approach-e ngayo le ngoma leyo ayiyona engithinte kakhulu yabo, nje ngathi artist lamaskandeli umkantshubovu yabo, indlela nje akangena ngayo yabo, i-chorus le ngoma lo. So I think unika isikhathi sakhe wangena engomeni yabo, akazakwali ukuthi uyi-feature engasiyo amaskandi because zikhona ezinye iy'ngoma mhlawumbe kuthatha umculo we-gospel bemlethe kwingoma amaskandi, mase uyilalela ingoma kube ngathi ye-gospel yabo. Mina ezifeni-ke ngiyaphoxeka uma ngiyifeni because ngiyifeni amaskandi nami. So mase ngizwa umculo we-gospel efika ingoma eyithathe yenze kube ngathi ingoma ye-gospel angiphatheki kahle. Ngcono uma uthi kuzofika i-feature yabo kube iyona efitha kuleyo ngoma la. So I think unomcebo Zikode la benomthandeni basebenze kakhulu, bakwazi ukubambisana ingoma imnandi engathi bengaxabani-ke ingoma noma siyinkulu bengaxabani. Lento sayibona yenzeka last day after le ngoma bebeyenzile iParis. So engathi bengaxabani so that sokwazi ukuthi sithole na-music video abantu bekwazi noma bebhukhe endaweni eyodwa bephefuma bobabili because I think le ngoma i-powerful ine-message nje, ngiyabhilivela kuyona kakhulu. So that's why ngithe asenze i-reaction yayo. So yeah, so Speaker Nawe sekhona ku-YouTube
ama-numbers ethu ayakhula, shodwa nje ngabantu abawu-9 kuphela ehlanganisa 1,000. So I think le video yamthanda nizosithatha sibeke ngale kwe-1,000. So after yona-ke hhayi sesilishayela 1,000 bekuyithagethi yethu leyo nathi, but naku-Twitter sikhona, Speaker Nawe, Facebook sisekhona si-Speaker Nawe. Awe.